What's up guys? So yes, gikan mi naglaag. So earlier is natog mo. We've decided nga mamata og 9 PM. So nag-alarm ko no high, but wala nakamata ang mga tao sa taman. So nakamata mi mga around 12 and then nang lakaw mi, ngita mi ayo. Actually gipangkutom mi ato. So naman mi nakaduong man mig mga jug 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 jug. So mo to, gipangita, gisunod, kaya basig nice kayo. So nangita mig something dito, nga to mi sa beachfront. Isunod yun na mga tiyog sa chug 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 So naabot mi dito, naay diskura, naay peryahan, naay mga barbecuehan, kananan. So nangaon mig barbecue. Then nag one bats. One bats to, pero plural. Nya. One bats. One bats. Cheers! Pelew! Adidas! Bulutan! Alam niyo ba nga ang Adidas ay composed of tiil ng manok? Tingin lang manok. Ano Adidas? Ano Adidas? Adidas ang salita ng mga Portuguese nung unang panahon. Ginamit sa mga sapatos at ngayon ay sa tiil na ng manok. Yan ay Adidas. Ang nag-iisang Adidas. Kuya Kimi ko! So with you, disco gamay of course. Mga beta, mga wholesome beta. So gamay lang atong disco good. Hindi lang kay tamo sayaw good. Disco eh? Oh good. Lingaw lang good and then Yo guys! What's up guys? We're here at Malapascua Island. Girl in the mid.
Namin dito sa Malapascua Island. Discoral. Oh yeah. Oh yeah! Oh yeah! Yo! Oh yeah. We're heading out now back to the room. Mali pag gumana mo disco and we're heading home. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We're going back to our room. Yeah. Yo, break it down, yo. Again, I'm with Nikki Lux and Suyan. It's Cron time on Instagram. The Do. follow follow Instagram. Follow my it's shit. Cron It's full of time. shit. Nice ang ambiance. Yeah. Bati as itong eyeglass ko ano yun. Kung makita, no? Taas kay mo. 1, 2, 3. Dyan. Pangalingin ng naman. Back to room. Mag-watch na may kay. Hopefully, sige na, mag-beach me early in the morning. Kung makamata kay it's 4 a.m. na. Early in the morning na gyud ay. So that's it for this vlog. GG na. I should say bye. Bye-bye ko nga dili oil yan now. So that's it guys. That's it, guys. Mag-watch na mi. Bye! Matog na mi. Bye! Yo yo yo. Yo! Yo yo yo. Yo yo yo. Oh, nilat kaya mong light. Lighting oh. Lighting dili. Lightning kay makidlatan ta. Bye, peace. Yo, Peace. peace. Yo, peace. Matog na tayo. Ano sa mga challenge na buhaton diri sa room eh? Sana po ano, MR challenge. Sige, niya ako video.